بله تماشاوان هجان هاجمی بچن آلمانیا لجم برز ریزان شیخ موس سروک نوناراتیا اوروپا یا انا کسیل گلمنه ما مست ریزان دما تباش به دما وجی باش به ما مست ریزان پیاده دخویانیک لدیجی و بلاف کر تیدد بیجه افتومتن کوهون و که انا کسی ون به پیاده ودکن به تایبتی او ایریش کرنا لسر اوفیسا پیدا کسیال گرکیلگه نراستن و دویجه تو بلگه لبردست انا کسی تنه و اگر بلگه هبه بلا بلا بکه باشه چه بلگه و هنه تاکون پیاده تومت باردکن؟ بگمان یعنی او اشتيقوا ما بلاف كري خيايا يعني او بيانا او فيدوا هذا بلاف كرن لحمو مال بران تيدا هشكرد بي خويا دكي تشلو كتشكك ين اسايشن بيدي يل غركيلغي تشلو وي بومبي دخي بن مكتبه يا بارتيا ديمقراطي كردستان سوريا دا وبشتي وي تشلو دبقي يعني جوي بلغه از نظام تشبلغها بخوازن لبيغمان ما بس داوان جوي نا جوي داقيانيه ناف بتنيا ظنم يعني اف بلغه تشتكي هشكرايا خويايا چلو اسایش پیاده نبتنه لگرکلگی لگلک باجاران نویسگهن پارتین یگو تبلی انجمن اجتماعی کردی بونا یعنی که مکتب انجمن بخواد چلو پاقاندنا و چلو زرار مازنگه هندنوان از باور دکم جوی بلگه خویانی کتر و هشکرتر ویتنبی پیاده هر دوی دا خویانی خوده داخواست جربه بریا خویا خو سردکه که سرکردین انا کسی و انا کسی دادگه بکه لگوری بریار یان جیاساین عقدوان یا اجتماعی گریبستوان یا جواکی باشه ونه چوا ورن دادگه کرن و سزاوت چبه لگوری و عقد اجتماعی بدخواست بریوی از بدم خویانی کرن یعنی اف سدما و دا خویانیه چیه از باور دکم یعنی ایرو تشتن نخاسم پشتی او کومکوژیا لباجار قامش تو چبو او طرمبيلا مظن ياغو روبنيرو درباسي باجير دبي وحتى انها بيدي نكاري تبر سفا جوي برسيرة بدي او هجمارا مظن ياغو شهيد هاتن كشتن دباجاري قامشتو دا وكي دنجي بهزارا او خورتين كرد ياغو دشيني منبج وياغو دشيني شدادي ياغو وان باجارا ياغو تين كشتن وطرميوان روبنيرو هرجار او طرم تين قامشلو وكي دن اوقع سياساتي بيدي يفشل اخو دبيني د كردستان سوري بتوايدا او سياسات يغو ايرو كردستان سوري بتواي بالا دكي پشتی واقع سیاستها و سیاستها یاگو هشکرات دیجی ملت کرد و پرسا کردی روز بروز دده خویانی کرن افهمو سدمن یگو ایرو پرده بردوام بکه گو وان نامه بده خویانی کرن هشکره بکه چقاسی کاری اجندات رژیم بشار الاسد چقاسی کاری اجندات دیجی ملت کرد بکار بینه از باور دکم اب نام خورترین یاگو ایرو پیده دده خویانی کرن اب دده خویانی کرن چقاسی فشل دبینه چقاسی زرار دبینه ایرو چارچه وکا انا کسی یگو ایرو هش کرده که سیاست پیده و شرمزار دکه و دده خویانی کرن جختل کرا انو اف پیده یاگو تم و تم دمال پراده یان هش کرده که انو پارتیک دیمقراطا نه از باور ناکم با سیاست خوا پیده و خو بده خویانی کرن و پارتیک دیمقراط و پیده به نام خوای توج دده خویانی کرن پارتیک قمعیه پارتیک دیکتاتوریه پارتیک اجندات دجمن ملت کرد بکارتنی از باور ناکم بله نامه پیده او نامک پر خطیره نامک پر توجه انا کسیره ام باور دکن از باور دکن دما ورده و بخوازه پارتین نویسگهن پدکسی ورنه انا کسی بگرن و بخوازن نویسگه پارتین یگود انجمن اجتماعی کردی ده بگرن و بخوازن گلک زراری بگهن برپرسین کردا ید کردستان سوری دا از باور دکم ناما پیده هشکره ناما پیده خویایا لی از باور ناکم و بکار به جبینا ارادتا انا کسی داخل و نکار به تکار به تزراری بگینه ارادتا ملت کرد کردستان سوری دا بله ما مستریزان اما بین سر مجاره کدن او جی ایرو نتوین یگرتی هر یک جی یپگی و پککی و حشد شعبی و ارتش آزاد یا سوری خستنا و لیستا یا خویا رشده اون چوال وی بریارید نرن
از باور دکم اف سیاست پیده یگو بردوامه یعنی که پکک یعنی که حشد الشعبی حق وهن هزن يجو يروتين ناسين بارتيشا آزاد اف سياسات وا يجو دجي ما في مروفا اف بردوام كرنا فا سياستا بيجو من نامك خرط جوان را انه يان وي فان سياسات اخوا بردوام بكن يان جيو تيكم للاستارج دا حقيقه ايرو افكاري جو ايرو اف چارچوا یعنی که اف هزن لشکری یگو بردوام در رواندنا زاروکا یعنی که در برنا خورد كسين كيمتريج حجدة صالة ولشكرية يعني كشتنا خلقه يعني كي معايير جوتين دناسين ضد الشردة دور خستنا واج با معاييرها ويحمو ببن سدم يجب اف هزين لشكري تيكمنا لستارش يا الجم هزين نابنا تويدا باشه مامۆستا ئەv بریارە نەتەوەین یەگرتی بتایبەتی دەرباری یەپەگێدا تێواتەیە بەهێزبوونا هەلوەستا ئەنە کەسێ لەسەر ئاستا ناودەوڵەتی کو ئەنە کەسێژی هەردەم دەبێژە ئەو کریارên پەیەدێ و چەکدارên wê ji cîhanê re eşkere dike. يعني او انجمن الاجتماعي الكردي بردوامه الحمو هيزن سياسيين دربان ريخستن مافين مروفان يعني كدبلوماسيا اوروبي وامريكي بالتبعي كريارين بيدي وكريارين بيدي واستمرار كرنا فان كريارا دجي ملتي كردا ومساله تجديد اجباري يعني رفاندنا زاروكا برنا واي لشكريه حموجي دجي معايير الرسمينا يجو هزن عسكري يجو بكارتين سرعردين. باشه مامۆستا رێزان پشتی وێ بریارە نەتەوەین یەگرتی و ئەمریکا هینچەکان بشینە ژی یەپەگێرە و چمان دۆرە وێ بریارێ لەسەر یەپەگێ بخوا هەبە. از باور دکم هک امریکی بن هک روس بن هک دولت حموجی بن وقتی پشتگیریا یپگی دکن ما بس تواجه او چلو کار بن اجندات خل سوری بکار بینن او جی گلک جارا وین ها روشاوان بکوی دنا بخی زادا یان و بردوام بکن د پشتگیریا وان هزن لشکری دا یان جی که و او بخوا و بکونا جهه بر پرسیاری دل جم هزن نابنا دولتی او جی که گرینگا ایرو امریکا هک دوی سیاست خواه گره و بهترین پشتگیریان هزن ديمقراط بكي هزن جايرو بكارن براستي ملت سوري بالتبعي يعني ملت كرد بفارزن حمو رنج تيرورستيش حمو رنج ظلم وزوريش حمو رخستنن يجو ايرو بهترين رجيم بشار الاسد بشتجيريا ويدكي از باور دكم بردوام كرنا بشتجيريا امريكيه جا هزن لشكري يجو دجي مافن مروفا يعني يدجي سياسات يجو بهتر بك خدمتها هزن ديمقراطي دا ونجهكي راحتيه بين الجم حمو دولتها والجم حمو رخستنين ما في المروفا. بله گلکی سپاس برز رێزان شێخ مووس سەرۆکێ نونەراتیە ئەوروپای ئەنە کەسێژ ئەڵمانیا تولگەلمە بوو گەلکی سپاس.